Too much GH so enables for every aso say and someone who dry exactly the best someone send a wow share with you usubet me any be at afa or my Ghana dear airco and in pepper so money abedu na ene de mintensa aka efi asante memo and the same form a nanu kwesia de ya ate say Christopher ye kabo mko ye sorry ahodo mu kosum no Lighthouse Chapel branch wo bantama somfo kodu ho no mo nya kwan enwoma asori edan mu ne nti e ba ne sa ene se Kumasi mebu bi a ya Ashanti region mebu bi a na wo mo hun se ensepika ye bi a Lighthouse Chapel penny power da ano Bishop Dark Hayward Mills ne nti me betu dwa na omobo anye so sa be pa wa chokwa no anto makuma so nti no wo mu edikan etu wo mu enkofo bi a wo mu dia betu dwa ene Asante Force ene so wo mu Macho men mu atese wo mu gina mo bra mo gina bra no mo gina mo na so nti wo mu edikan ekọ asori ebia ho no on Saturday edi credo to asori dan nti no na nam so emakwesi adai wo yi no wo mu entimi enra wo mu asori dan mu ankoso ne so for asemi nchire mu me de be so mo prekope na ansa na me kam se edwuma ko so ya se ma ide edwuma de ebremu wo chat ye herbal center se na ya re ni sifati bia wo chat ye se yembo mu kai na munya so na muntie bi se Senate bia no metimi aboa wa aso no e ama se ye hu na meni ya wie nipedue mu ya wie na kran kompo na asakwa ye huhum ya we sase ye nye hu na meni moja nkwa na enum nya ye no hu so nya enti huhum so bi ene wo die esi dia ene wo mo ka de a chero se sabre na kopo adam achede wadum mu nyansa ne nimdio metimi de haban ene aha asayare etu humfi ede fi ni pemti se na ya we sifate bia no wo mo dia ne fa pe wo mo chira kwan wo dansuman akra ha anase biem so no tamale no wo northern region anase wo pe the passion tem so a wo numbers no na etwegu e wase wo no wo mo dia ne fa ne from no mo ntimi enso wase na wo nso si udade mu na woni enye ewo abrabo mu na mesa ko Lighthouse bantama branch ye tumu ensem no emunum wo be kaya Asante mind for mebunu mu ewo mu wo mo ewo groups awodo 9 emu wo mo ene wo mo ekabo mu Kumasi Youth Association ekuya no wo mo ebe press conference na wo twetwe mu editu dwa se kwa biara so Archbishop elect and as a Bishop Dark Hayward Mills ne nsem wo ditu dwa ne apology wo ditu dwa wo mo eni ntum na nyi ntum chesa so wo so mu amamra wo mo ditum se openi anase wo hene obi fum na obi nya ne kaseti a esi wo ntwe dan and wo mra yimfi wo bekoto mpa atwo eni 21 me ne saade a eno wo so mu nyi ntum ya se letter no chwo to abonte no mo fa nya hwe no wo press conference wo man optimism so es wo amba amepa cho se na wo mama mremu ene wo mama ne mu se na se fata dia ene na se sori ya wudo a wo Asante memo Lighthouse de no betu ni nyemu enti abusafo automatum no wo edema na wentimi endi so no na wo madina so a ene de wo mo asmo mo tax force a wo mo edi kan koto asori dem krampo asa na osom da kwesiada no ba so na no na nsem no ebeto dwa Ghana fo bi sa se aso emre ni o man mu ana na obi asori obi timi de ne boso na ne bufo bi esori de bibia ana se de mpa and because yenim se emra o man mu no emra no bakokra ene freedom of worship obi wakonya so wo bata esum awodo pese wo osum se ye Christo sum se ye abosom sum se ye Muslim sum obi wo sa akonya nti adenti ene Christofo ye wo akonya se etimi sum wo man mu na ebi mu se yenya wo mo hene kaseti anti wo mama mre ni wo mama ni enti no na yeso wo mo pese so kopeni no me patcho no patcho na yeso no akoto na sase sire asori dan wo so no eyo mo kro mu nti na yeso mo koto asori dan no ehu na nti no efa ene mama kwan se wo mtimi etu ana monsa nti amafo hu ni se asanifo memu no wo mo adwo mo me na adodo wo mo ya ama na bro so nti ebe ya emra hyase ni adwuma se asantima ye wo mo man ni nkyere se enu nti no obi Ghana ni bi nya ho akonya na se Ghana ni bi ntimi nkotena wo da bi
obia wo kwan say man mu ye be move freely saa no man no emra no ema wo kwan tun na asantefo timi tina akra ha ma ne ye etimi ton sase wa akra ma ne ye nti ade nti anu osofo bia kosi na asole wa santima mu no mo so wa befo asantima hene nti no mo ma na asore enkoso na eze mra ben eno mo gina so ade ebusa hankofo ekuchi say ebe ya Bishop Daki word most of na nyema eni ya yinya wo mo de aso de ne nsem no ba kopie mu ewo eye court bi wa akra ha na se court bia wo Ghana ha no matimi aboa na nsem ne etimi esi nkwa na wo mo a wo mo koto no nsori dan mu no ya de wo mo aba emra nanim na nsem emra nanim eni wo mo edi se na esefata ebi so se saa na tie wontimi embu eye ohini bi a woda asase bi han no wontimi bu nanim tia nya ho free sa da bi se asantiman honom ai asantiman hene ade ye o say tutu euro so tutu dia na de to no ne nya nkasetia na na asori na so no so obetu asori ma na se mbebu no mo so betu asori no mo so mo ho kwan se wo mu tumi sa se o masase o media pade wo mu na asase no mo ye the custodian of it nti de o mo beka no na wo ho enti se yeso wo mepa acho no no so so osododo anaso yo so fo obrempo anaso wo so se e chopa no so dia ene won tena wo ne o mo so emfa bra na e shop ba ni niam bisa form di aba mienu nya no enka ne papa mu a enka bra no ene nkede to e di edwesa te obia eye beneath the law obi enu oye above the law nti na ise mra na di edwuma dia na emra kwan so no wo mom kotu asori edan no emra se fata se enu omo ebedi no se na se fata san se obi enu kwan so obi si ho obi ho kwan se o ma no ensom na nyankopon isa se obi a se na emra no se fata no e wo right se obedom asum ku a wo pe nti na buza for asema beto dwa eno no wa utie mi nsem yi wa dwenche efa ho anything but what dey never to em your comment section na biem so no share video way on all the social media platforms follow @tumagh or Instagram Twitter so @tumagh_, Facebook yo ho @tumagh moso for mu nya ba na dey betina nsem su ede so mo me din ede na ama ogusua na me ya aduma be san edi sharp makamo nya bye bye.